malungil sit sila ko kami roku ya ko malum sal netu ni na TMC nga kang Clara Willow may gagida ko mo announcement del al sales makot announcement del bukul to badringi announcement ra Palau Public Utilities Corporation PPUC a PPUC adi solo ay sir adra blue lo setemo orior Ramadan armid ra sabato ngal niya May 7 lomu ra 7 AM Maluay sel su mga nga karamiw emuta nga lom ko nga 488-3870 malubeng 488-3872. El al sabado nga ngaringi sel 680 night market el adra PBM ruringi tian night market at timberingi at the golden years mo celebrate our mothers, our senior citizens. Mamuta ngal su malung dakangalan moru lebo nga moreng sasang demo mesar maloy nga mamara kali we mentura aklu kara kapsingay Abudra safe niya. Seatbelt is for everyone. Ang aring abudra tira klura kapsingay mamota ka ngalan mong play some games, learn some information about seatbelt niya mo ot mautra September 29 elan year. Tiang asub de loltob de niya adra bla bulis waseng moringiya fire qualification training and niya May 13 and mo 15. Malway set temor ngira kuksar at pang marada bla bulisa malol ngit telwase ra May 13 and mo 15 emong tial la ka bomger tial basyo lo komon matamal el suko mangar nga karmiw emong tangal mo dong ra 488 1422 malubeng 488 2423 3423 Graduation number mang congratulations to all the class of 2022 Ako to graduation na mo nga May 13, nga PCC graduation. Ya May 16, Angkar, Palilyo Mangayang. May 17, Babaldaba Rogir. May 18, Koror, Harris Mamyuns. May 19, Palau High School. Nga mo nga Palau National Gym. May kagit ako kumusub dara kamaldil. Aklukuk, nga May 7, nga kamaldilela, kolin isa mong yung midol. Al-motob dara mo ka 7 o'clock, malmalten mo rangar along. Dira kalangan nga kamaldira klugo kray lapsis, sa Lustino Albert, en nga motob dara 6 AM ramor ko, el morang ayangan lang. Around the island, mo move and mo bekal Monday. Malso mga nga announcement sila kami, we mong tial email announcement sila kami, we mira TMC, mala Monday, giba motob da. El Angel Sunday and Mother's Day. So happy Mother's Day to all the mothers Rabulur Belao, Komral Masaular mothers for raising Ramral Lungil kids that will be the future of Palau. Be safe. It is a great weekend. It is a payday weekend. So be safe. Please don't drink and drive. And remember to always buckle up for your safety. Thank you. Mnetunin at TMC. I'll see you next time.